nabyo abana batanu ku bagore bane batandukanye. Navuye Kigali munza amadeni ngeze Mozambique naho batangira kunyita maneko w'u Rwanda. Ubuzima bwarangoye mw'abantu mwe Samusure byagenze gute? Ndagusubiza inyuma gatoya. Muri 77 nibwo yavutse, hanyuma amazina yiswe n'ababyeyi ni Kalisa Ernest, yavukiye i Rusizi i Cyangugu. Mu gukura ko rero yakuze ari umwana ushabutse cyane, dore yuko aho yigaga ibukunzi i Cyangugu yajyaga yifashishwa mu dukinamico tugiye duciriritse duto. Muri 93 nibwo Samusure rero ubuzima bwanze yerekeza yo gukora ububoyi. Icyo gihe rero yatangiye akora ububoyi, ariko bamuhemba amafaranga 700 gusa, nyuma baje kuba muzamura bamugeza ku 2500. Muri 97 nibwo Samusure yavuye i Cyangugu yerekeza i Kigali. Icyo gihe yaraje kureba rero umuhanzi Lucky Dube araza arahaguma, hanyuma muri 99 yaje gusubira iwabo i Cyangugu, ubuzima bumaze kwanga. Hanyuma rero aza kugaruka agana mu 2000, hanyuma i Kigali yakoze utuzi tugiye dutandukanye. Yakoze akazi k'ubuyaya, ububoyi, akora mu kabari, aza kwiga ibigendanye no kogosha, aza gusubira iwabo i Cyangugu. Nyuma rero aza n'ubundi ko bagaruka i Kigali. Hanyuma Samusure 2003 nibwo yinjiye muri filimi yinjijwemo n'uwitwa Kanyombya ndetse na Kanuma. Kubera ko Samusure ahantu yakoraga igikondo niho Kanyombya n'uwitwa Kanuma abanyweraga, hanyuma biza gutuma rero kubera ko bakundaga kujya baganira na Samusure, biza gutuma n'ubundi bamufasha kwinjira mu bigendanye na sinema nyarwanda. Yaje rero kumenyekana muri filimi zigiye zitandukanye, mwamenye mu yitwa Habaranira Kubaho ndetse n'izindi nyinshi ntabwo nazirondora. Ahubwo reka twimukire muri 2022 nibwo Samusure yafashe icyemezo cyo kuva mu Rwanda yerekeza mu gihugu cya Mozambique. Iki gihe rero akaba yarahunze amadeni n'abantu yarafitiye muri rusange. Hanyuma 2023 urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwakatiye Samusure igihano cy'imyaka 2 isubitse mu gihe cy'umwaka umwe n'ihazabu ya miliyoni 3 ku cyaha cyo gutanga sheke itazigamye. Hanyuma 2026 mu kwezi kwa kabiri ejo bundi ahangaha yaje kuba ataha mu Rwanda. Ubu ngubu ameze neza, numwe rero mu ba MC dufite bakomeye cyane mu Rwanda mu kuyobora ubukwe. Hanyuma Samusure kandi numwe mu bakinnyi ba filimi ba sinema nyarwanda twigize tugira mu mateka y'u Rwanda bazi gukina ibigendanye na filimi. Hanyuma Samusure yashyizwe mu majwi nk'ibindi byamuri bigiye bitandukanye mu kuba yarabyaye abana benshi bagiye batandukanye. Gusa ubwaganiraga n'igihe yaje kuvuga ko yabyaye abana bakira kuri 5, ariko ku bagore bane bagiye batandukanye. Bamwita Samusure. Ngira muri comment muri cyangwa muri fuze ko twazagarukaho ubutaha, naho nge nyitahozaho.